Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e sofau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o na tamua I nei aso. Wa se ilima o tama matutu o le manu Samoa whaasanga I pulenga po se vaenga o le laulau le lakapi Samoa lo o iei nei. Le ai tai fono I le sa ave mpalmi o Samoa. Le sunga tu le epa sa ilele malia le ngaoi. Talu ua o pe ai nei le lalulangi le whaasala ngatu I le epa. E ala ila na tusi I le lenga whatia ai le lakapi Samoa o le pulenga o le manu Samoa. O lana ta amilusanga masani I whai ungol tausanga. Ona o le le ai o se seleni peitai. O ta o ta mali I o le tunu usata mawhaya mai le au I lo lato fo I taimi le fionga to le foa Andy Ayolupo. Ma le fionga au mua to o vaenga le Blue TV Sports talanoa I le pona po. Ua te tawai nei, ona whaase ese le pulenga lakapi Samoa o iei nei, e au fiai mal teitai fono. E ku mai lakapi ai roa ki whai pule mai wau ina po kiki whaan maru, whapa maria malaya ku ka alo. Ai ku mai lakapi mo kangaka, e iei leanga waa mal kangaka e mangu, te lofo I le pua lofo le ku e mai whaina rangani. O le tataloa ia male, tuaralo atu I le, yo ma teitai fono male, tolo wa fono yo o tona fase tuangal wa pe ona fa fsili o tona fase tuangal yo jo fola fo ele va pe fo I o se maro si anga ya o ne ya se ata tu fa pela ai o la ta to tilo fo le si awal wa fo I se tu la fo ne yo tole na ko ke so fanyana I o so na e ui o la ko ma yo le mo no fuya mo ama ko foi aso a ko ia vai aso ma ko ka saingi ne mo le ko mo ba ko ma ko no le ki ko mo le fai so na ko pe ma mi nga no mai ala ko yo ke no ko na ba le vai ni ka roma ai le mangi si na ko mo mai mi le ya buena le si caro le kala ko le fai ka ko le pi au ka ko ke ri ka ko ke lo ma te no ka ko de ai ola ele boxing ola ele sistema mas ola ele voleibol me fapenga e fa pali ai pe ala ka ula ka pi se na mo te ka longa le e kul makai de o ka voleibol me ela ka pi fo ese le ngano le buita saulo malmene e pe fa ko politikia se a politikio kai o mo Ona nafina tato li pati ai le saunoanga mal minista o ta longa lautimu ia Manu Ringo Purcell. Ele ai se talo sanga whaapitoa na avatu le lakapi Samoa mo se tupe o le tamil sanga le ale Manu Samoa peitai. E iai le talo sanga le tuai o na avatu mo le tupe whaasoa lua o lua tolu lua o lua wha na mana o atuai e avane atoa le tasi tesima le afa miliona tala e whaatinoio la tō mana onga. Te enal na talo sanga o na watuai peitai. Ile tali mai il minista o tupe, lautimu ia afua welese ile atamua news e lea I fo I se talo sanga, na o atu ilona ofisa, whaapea o loo mana umia se tupe ile na wha moe moe. Aina ia fsilingi a fo il minista o ta longa, mai ole tali fo ile na, ele se talo sanga whaapitoa na avatu mo le wha moe moe lea, ile ta mul sanga al man Samoa masaniai. Peita I o tua ia ele minista, le pulenga o le manu Samoa, Ile no fwa ai awa ufufuanga whaapea e te tawana ta atia sa lato kale na sulua masina ilo ai ona whaanga yoinga a lunga o ta longa ale manu Samoa. Inisi o tala tuliloa, lea ua oto ine iluma o le mota o le Senate Amerika Samoa o le whaatala noina, o le whaale tonu le na tupu le talo whaea le mlaiva le le tafuna ile masina talua yo Yulai. Ma whaaunga ai e le moto o Senate Amerika Samoa le lipoti le Atamua News na whaamatala le pasese le se e ai o le waalele o na pau I tua ina ua le Italiane pau I luma ina ua tūlau ele ma whaatu vave loa le waa ai ave I whafo le pasese I se taimi vave lava pe tai I le moto le fono o Senate Amerika Samoa le vai sonei leo thasilingi ai le pulenga o le talo whaea o le sui o le pulenga o le mlai waalele I tafuna ma le sui o le pulenga tinei mua Amerika Samoa. Ma tua ia ai el pulenga o mlai waalele le pailate o le talo whaea I lona le tau vave ane o le whaale tonu o tupu I le waalele. Peita ina tali le pule o le talo whaea e iai taimi o whaalavelave whaafua se I e pe o le tūlanga lea na whaato ai loa le whaale tonu ina ua tūlau ele le waa mai o le ngau yoinga mua lava ale ave waalele
O le saunga le mua le pasese ma le whaatautenga o le waalele e pe o na whaia, e le pailate na tape mua le waa, le aise so o tanga ma whai o na tue whaia, ai ave I fafo le pasese ma le saunga le mua. Peitai, o ta ua fo ili feilo inga lava lea il mautol sanate ana nafi, e le I whaia le ngā luenga le pailate, pe ana whai le ngā luenga le pailate, tolu lava minute e minoi e tuai le vaenga fui mu. Na whaamatala e leisu le vaenga lea na whaatala noa le mautol sanate, tu so le ono I le fitu minute tau nuul fui mu, o le taimi fo ile na avane ile pasese ile whale pasese, peitai, o lo manino lava le mōli mau, a le pasese, ile naitu ile aso na tupu ele whaale tonu. Tau tino le pulenga le talo wha ea, ele wha amaliaina o pasese I taimi na taunu uai, ai o le atilo tilo iai ile wha asa onga o le naitu, peitai. Sao no le presidente o le senate Amerika Samoa, o le wha naunga, ina ia puipuia le saunga le mua soifua. E le o se taimi mua fo ilea na tupu ai ile malanga mai ele sento. E le o le taimi mua fo ilea ua tupu ai. Na tupu fo ile taimi na malanga mai ai le tasi o sentoa le ai tu ai ngofa le tonu. Inisi o talaila ta luas fulualo talavou o whanau a Samoa mai New Zealand. O lo tala ia le finangalo le atua le kalesia sofitu. Ua taunu umai nei California e langlongo ina le tala inga mal whaalau loa le valo anga. A le taitai o lea talitonunga le sistak. I le afio mai ai leo Yesu le tausanga fau. Lea o lo whaanga soloa I le tolu vai aso. E pe ona whaia I Samoa I le lua vai aso taluai. Pe tai o le pōna lau ngā I le taitai Pastor Willie. I le tāhua o le sila fia le whea mulimuli. O le toe I tū la. I le toe afio mai o Yesu le lua o lua lima. Sao noa le taitai. O lo ele tusipa ia le afio mai o le whaato awha ia wā. Peitai, o le whaato awha ia wā fo ilea, o lo ta lai ele kalesia le atua I Samoa. O silia le lua se lau ona tangata pāpatisa o iai, o Yesu Keriso, o le whaato awha ia wā ia. Lea ua toi o se anga afio mai. Peitai, o le kalesia le na ale atua I sa le ufi, o le latou fo itali tonunga. Ua uma o na afio whaalua mai Yesu Keriso I le tino tangata, I lona suafa fau, o Christ Unsung Hong, mai ua toe fo'i I le langi. Ai o le tinapa ia, o le awa ia al tamai mamoe, ua fio mai I le lalulangi nei, lea lo alo ia tele le kalesia ua taua, o le kalesia le atua. O tangata na amataina le kalesia le atua I ko lea, o se tangata fo'i na tāwa vai ese mai le talitonunga sofitu, ma aluai amata lana e kalesia le atua. Lea ufai tau miliona ma miliona ona tangata lotu le lalulangi, malona siona lea olo o iai Samoa. Ai tātou te tuli loa pēr le valo anga le sistak I le tolu vai aso lea olo o whaiai ana whaalau ilo I California. O le aso tofi nei e whaatala noa ai le whaamasinonga o e ola. Ua le whaatasi tua inga le au whaita vale whaasanga I se vaenga pamukesi ina ua pa ua I le tau o le pensini le masina le nei I le tuso o le lua vai aso taluai aso mua au kuso. Le ana toi moli mawina I fo I le tupu o le whaale tonu lea I se tasi o pamukesi le taulanga o tātou tau fia le ingoa. E pe ona moli mawai leisi leo ave taavale I lungo le talofa wha mo le Radio Polynesia. Aku leo, e whera o ka ngari tungu wa ko e makua loa le pasaloma, o se lo le lusu lima kerfiku. Ia. Ama fira lea, lo tarafala kofi. E kua o ka wali ma ama kaloma pasaloma, e kua ma le e kua o ka. E kua kono la e kua ka rafa lima. Whanangaka lo ma le leo laura. Wala whangonga kula o pasaloma. Kawa keisi, whakua le inga whenga le. Wai whanonga ma le whango le sa whango le alale. O le kaura keisi ni roi, kukara sukas. Ano ke rau tanga pima, kukara whani. Asa ila eri fiki mena maku. Ma whakse, o whenko inga ne whakse o le ko kike kare walu ori ale ale ko fike. A kaura o le si ino wangera ko ko fukule abe numa. A kaura ko unga makua whaiwhai yanga mea o kuwano sa wanga whenga. Ia, sao. Ua whanonga wala le whenga, o whanonga le whenga runga le alale. O le mga kamu ngai lalu ka ko pinsinga, a whamesi kau wha umala ko pinsingi ranga wha o mga kau nga pila pinsingi. Peta ina longo mai foi, le talo fa FM, I leisi foi pa mukesi le anga iantul mlai valele, fa apena foi sia lato wa mio, I le pa unga o le pensini lea ua yei nei. I Samoa la vaia o masina umalava sui ai le tau le suau, mo le masina atoa peta I yei masina e tutusa lava le tau,
o le masina fou ma le masina ua tuanaʻi. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tula mana atamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.